We binti, weye Mungu anakubariki, anakuumba na bote yako bote yako yenye iko naturel, bweusi yako ah, lakini weye unapenda uishanje, uigeuze, njo utakuta unajiona mkio, unajikuta hii hainipendezi, hii hainifurahishi, ngoja nishanje. Wakati yenye unashanje, unawaza njo natakuwa mrembo, njo unatajiharabisha, unakutana ndani ya sura yako mko mapei mapei mafriktiside kuko inchi kisha nakutana unaharabika sura yako. Kwa nini? Bakia na sura yako ambayo Mungu amekupatia, sura yenye iko bien, yenye iko naturel, bote yako, bote ya mzuri. Kisha nakutana nana amejiharibishia, haiko wewe. Kizazi cha Noa